Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achiar tu silen sang puya Sarkar lai puna thona kumsom pore chin chunglam COVID-19 hridan apek me ka ngai thatu te hridan la vek turin kan ngen chewa COVID-19 la ka in vena lama lawin thada lo ula ina tom tlatin tul to palo chuan pon chuak lo ula mai tom na vo midang hnai lo kut le mai ti file hridan na lak te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 ka in hwe hre du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pakhat panhi pathum pakwa pachari pariat bial pali paruka ale pakhat bial pasiri panga ba ka mizoram tan pakhat bial panhi te biak po thaireng ani tuna chuan chanchin thalong thak chun zomang u Tuirial Assembly Constituency by election vote thak nia tan thathar October ni somthum ruat ani UDNPA chuan India ram zalena kumsom siri pangana pola azadi ka amrit mahotsav kalpui mek le thathara fan hapta voi somli pangana mantura chanchimbumi te social media influencer le mimal anga thane nga ya piang te thopuya asom Prime Minister Narendra Modi chom voin khan thai chi tha abi ka siam somthum panga chormen puite ta na tangzar ramchunga COVID-19 vaccine dose vai bel cha samret pasari chuang pek ani to Tuirial Assembly Constituency by election vote thak nia tan thathar October ni somthum ruat ani hemi chungchang hi Kolasip District Election Officer DO Dr. H. L. Thanglenan voin khan Kolasip chanchimumi ta shrilin Election Commission of India in MP le MLA by election ne na tur apuan zinga Tuirial Assembly bial by election nei hun tur hi atel atia Tuirial Assembly bial a hian thathar October ni somthuma vote thak ani tur thu ECI in apuan chian tak awang hian Kolasip District chunga Assembly Constituency pathum Tuirial Kolasip le serluya te chuan Model Code of Conduct man ngalani thuwa soi ECI in Tuirial Assembly bial by election nei hun tur apuana chuan thathar October ni khata by election nei ani tur thu hi gazeta chu ani anga in khan chu tumde tan October ni ria thleng ming pek lu thei ani anga ni som pakhata ming pek lu te endik ani anga ming pelu jinga in hnuk dok du anom chuan ni som pathum thleng in hnu do thei ani ang October ni som thuma vote thak ani anga vote ta te chu November ni hnia chiarin in khan kai hnoi zong zong chu November ni nga pe fel vek tur ani Kolasip DO Dr. H. L. Thanglena chuan Tuirial Assembly biala in thang tur hian in bo saina pe felani to thua soya in khan nan hand electronic voting machine EVM man ani tur thule dan le thu pe keng ko tu tur te po ruam man fel ani to thua soya returning officer po election commission ho tu ten an ruat thoya arin thua soi bok ani Kolasip district election officer chuan ECI in Tuirial Assembly bial by election nei hun tura pon ta ka wangin Tuirial Assembly bial chunga village level task force VLTF te kal phung chu ti danglam halani thu soin he bial chunga khwale veng tina branch way me president te chu VLTF chairman anni ang Tuirial Assembly bial a hian vote nei mi sing khat sang seri zakwa pangan oma heng zinga sangriat zariat sompore chumi pa ni in sang ko somret paseri chu meichi ani a mi pa ain meichi zani somruk pakoin tamzoka poding session somni paruka omani Kolasip DO chuan Tuirial Assembly bial by election nei tura hian political party sang te chu in thana fel file thiang hlim om theina na trana thau turina cha a mi puin hne na ther lo semle mi puiril ru hruai koi thei zonga malalo turte thiang hlim taka Model Code of Conduct bo pel lova campaign turina cha ani hein than tura hian Mizo National Front Party chuan an party candidate tan Mizo Fed chairman ni lai pukelal donglena aizoldin tharveng an ruata MPCC thupuang tu Dr. Lalien chungan MPCC nomination committee in Tuirial bial by election na Congress party candidate tan MLA Louis Puchal Rosa ngaral te ruat thule MPCC president point apompui to thuwa soi ani COVID-19 ria wanga thi chungten sarkar hne na tanga zangdomna andil dan tur Mizoram State Disaster Management Authority State Executive Committee Chairman Chief Secretary Pulalun Moi Chongo chon Win Khan thu chua semina soifia thu chua tarlan ani dan chuan Mizoram sarkar chon Supreme Court thu pek le National Disaster Management Authority le khabo zuin COVID-19 na wanga thi te zangdom na pek dan tur ro mana zangdom na hi COVID-19 na wanga thi len nai tan chau dil theni a COVID-19 wanga thi an omin an lain na nai ten mithi pakhat zela zangdom na cheng singa an dil theya dil tu chuan mithi lain na nai ni nge ni ti chian na mithi chen na veng local council amo village council amo hriat puina lekha anei turani a zangdom na hi state sarkar in dilna forma don sam mangin district disaster management authority DDMA deputy commissioner DC ne na thelu turani a dilna forma hiam COVID-19 na wanga thi ani nge ti tarlana death certificate thil tel tur ani death certificate chungchanga hria chian tok lo emo vui vaina nei chon COVID-19 wanga thi chen thin na
district deputy commissioner hna thlen tur ani Mizoram cheng het COVID-19 wanga Mizoram pona thi te line hnai ten mit thi chen thinna district DC hna dilna an thelu theibok COVID-19 wanga thi taral sum hi state sarkar in state disaster relief fund SDRF atanga apek tur ani UDNPA chuan India ram zalen na inkum som siripangana atlin puala malakna azadi ka amrit mahotsav kalpui mek le thathar October ni atanga October ni ria thlenga man tur faina hapta voice omli pangana chungchanga chanchambumi te social media influencer le mimal anga thatem ngai piang te tho puya asom UDNPA director of police lian zela chuan chanchin bua te azadi ka amrit mahotsav le faina chungchanga mi pui zirtina tha tak tak zia ani theinan chanchambumi te tho puya asoma Mizoram pum huapin finale thiang himna konga mi puita zirtin chop chuak tha zual chanchin bu pathum hena loman hlan ani dona mi pui zirtin atan hian article editorial le aw la slogan te endik ani don ani ati hengba ka hian electronic media le social media kaltlanga mi pui zirtin te ba ka Mizoram in masona ane te pholan na po kalpui tumani atia district level azadi ka amrit mahotsav fuanga malak na te thataka chinchi ani theinan DIPRO le DUDO chu thokhova video clip te siama documentation thataka bo sei turamo phuna pek ani bok ani kumdang local pui to thin angin India ram khopui fa endik na lian ber suat survection sangni somni pani atan in pochan atan October ni tanga tanin November ni somthum thlangin UDNPA chon khopui fa le thiang hlim athlang chok le dona urban town somni pareta te mithiam rol te tir chokin anni hian faina konga malakna te abikin open defecation free plus bolno clear shan single use plastic man tlem le ti tlem ba ka van tang in thierna von thiang him konga te Mizoram khopui te anin dingle don ani Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member Puvizir Sangan Phong Puitlang Chevel Sangaw RD Block Huam Chunga Myanmar kan amte din mun chiang turin amuna atlo kwal mek Puvizir Sang hen vein khan South Lung Pherlutin leilung chuan ramri neya in unaw na ero chu ramri ne ti lovang uti in khongai na mangai na le laina na nen ral kan te chulo dong song zui zel turin mi puya cha ani South Lung Phera hian ral kan somrupanga anom meka longka district chunga sang ni zaruk velan om ani Puvizir changa hi zanin hian sangaw aria kanga naktu ka khotang shruai tu te kom nuwa sangaw le che vela ral kan omna relief camp atlo ang Nathil district apo Myanmar tual chung boina awanga mani se himna zonga ral kan sang ni somga pasireno meka hegmi te chung ko zathum somga panyami te anni chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chon voin khan thlai chi tha abi ka siam somthum panga churam mi puite tan tangzar thlai chi tangzar hi video conference mangane ini in Rampuma Indian Council of Agricultural Research ICAR Institute State Central Agriculture University baka Krishi Vigyan Kendra KVK ten hunhian man puya Prime Minister Modi hian tun hnaya sakzo thar Raipura National Institute of Biotic Stress Tolerance chu ahong hal bok ani Vona tangzar thlai chi te hi ICAR mithiam ten sigle sa in thlakna sa dolzo turle cho tha pai tambik tura an siam danglamani voin Prime Minister hun man hi KVK Mami District Lengpuya po man ni in KVK Center Lengpuya le Leng TVC Hola Dr. Vanal Shroya namte Senior Scientist and Head kai shroin an manga he hun hain sigle sa in thlak danglam dan milzela khai sang sang lok zoga thar thei nan khai chin tur dikte in shilani a hemirwal hian World Rabies Day Polin KVK Lengpui Subject Matter Specialist Sirin Omale Thoktu ten Lengte Khua which nem tak uya shrivenna an pebok siha apo KVK siha bo Saint Climate Resilient Agriculture hi KVK Training Hall manani a PC Rachel SMS PP na kai shroya PC Rachel chuan he program poimo na hi soin sigla sain thak na satak khokheng le ruasuna salutukte tuilian le leimin harsana lo thleng thina wanga lo nei tu ten harsatna an to thin laka din kho chu theina na Prime Minister in roman asiamani atia PSCC SMS 14 sigla sain thak thleng na sa wanga harsana laka din kho chuna tura thai somthum panga thancho tanga malak dan azir tir ani ramchunga COVID-19 vaccine dose viable cha somret pasiri chuang pek ani to a nimna khan dose viable chinila no somni pani chuang pek ani thu Union Health Ministry chon soi shikai tharzat po tanhiam zelin nimina shikai sing khat sangret vel mu chuani a hei hi niza ni pakhat nuwa ni khata shikai mu chu sing ni aya niam a omle masak berani sample test atanga shikai mu chu test positivity rate hi za pakhat point pali pani ani a tundin muna shriwei and kolai noi ni sing kwa sang ni la jani porukan oma shikai to atanga chutin za bial point paret pasri chawani to a nikum mars thanuwa atniam le berlai ani Union Health Ministry Sedanin Shrive and Koldam hi
za zela somkwa pasari point parit pakhat ani a nimin khan shrive en kol dam sing ni le sangruk chuang an oma shrive en kol dam to zong hi vai bel che thum noi som ni pakua le sangriat an tling to ani heti la hen ria wanga thi hi singli sang sele zathum somser pathum anam to a nimin khan mi za somseri pakwan thi bel le ani chanchin thar serti topna na tlang pui tuirel assembly constituency by election vote thak ni tan thathar october ni somthum ruat ani UDNPA chon indiram zalena kum somseri pangana pola azadi kamrit mahotsav fakal pui mek le thathara faina hapta voi somli pangana man tura chanchin bumi te social media influencer le mimmal anga thane ngai piang the thopui asom Prime Minister Narendra Modi chon vein khan thai chi tha abi ka siam somthum panga chu rami pui te ta na tlangzar ram chunga covid-19 vaccine dose bebel samret pasari chong pek ani to chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani